Niko na ulizo. Ni kweli uko wanake na dada yetu wala ni base? Tunapenda tujue kama dada ti wewe uko mpenzi au ni vya base. Faut tunakonfirmer vitu parce que c'est notre recette. Tunaheshimiaga sana na tunampenda kana wewe tunakupenda. Alors tulipenda kama tujue kama wewe uko international comme ça. Tuwezi tabingia hapo kwa. Na mbele ya Mungu wa mbinguni siafaka base ya mapenzi mianzi. Okay. Tulikutana mcirconstance. Oyoki elenge ya Congo. Tapelema. Niko na ulizo. Ni kweli uko wanake na dada yetu wala ni base? Tunapenda tujue kama dada ti wewe uko mpenzi au ni vya base. Faut tunakonfirmer vitu parce que c'est notre recette. Tunaheshimiaga sana na tunampenda kana wewe tunakupenda. Alors tulipenda kama tujue kama wewe uko international comme ça. Tuwezi tabingia hapo kwa. Na mbele ya Mungu wa mbinguni siafaka base ya mapenzi mianzi. Okay. Tulikutana mba circonstance moya me tukapendana na njoo kisi tunaishi mimi naye. Hakuna base yenye bwana anaweza beba, hakuna beba ma 2000 euro yake iko natumia mwanamke, ile base haibaki na exist haiko. Okay. Hakuna base yenye mimi naweza beba nono leo iko naongea na familia yangu yote, kuna kwa kama uko ba problem nono enda ku intervenir ba problem iko kufanyia familia yake mimi naenda. Donc mimi kwa mtu mwenye nikipenda mtu moyo wenyewe mliona parce que kama tukiangalia benye biko mal réputé mu dunia wa kwanza kugisi mimi najua wa kwanza inaweza kuwa ni Nzete Mselo. Bala monaka kiko I am strong mais haiko nguvu. I am strong iko faible kupita watu wote parce que makosa iko ya mingi sana muyeye. Mais sami nilikuwa kwa maisha yake mimi nimpendaka gisi iko sikumujijaka nilibakia na vile. Bana sema mpenzi, mimi naona watu liko uliza mkomantere dada gani? Ni Danono. Jose Konde, bwa mingi wanamwona jina Jose Konde. Mpenzi wake huyu hapa. Konde na. Alors, misa mimi napenda Danono, mimi nimpenda gisi iko. Nabia mzuri, nabia mbaya parce que nami mwenyewe niko hapa. Siko parfait. Mtaona nijua mi très bien. Hapa dégâts za mingi zemi nilikuwa nafaa goma. Huku ala violer, ala fa hivi na hivi, ba nibebe kwanza basa hizo mpenzi ulikuwa pale. Ndio. Mimi kwa mwanamke donc goma wewe peke unajua kama mimi na kwa njoo hatari. Bon, ile yote vraiment haiko réputation mzuri quand même. Ndio. Oui, haiko mzuri. Donc mtu yote kuna lipase yake, soit hata kama bitu yake ya réseaux sociaux, mais kama mimi ko privé, mimi nakutaka kile mwanamke wa mzuri, yeye ndio mimi naona kile mimi ndaishi naye. Vraiment mimi ni déranger. C'est même pas itoke kumimi na yeye. Ona kakanzi. Mu commentaire biko wanasema mbona huko mtoto, mbona dada mkubwa iko na watoto bile est-ce qu'on unaweza jibia communauté, unaweza jibia bafane yako bandugu yako Waswahili, unaweza bajibia parce que je crois que nitafuta kwa marikodi, nitafuta kwa page polémique. Alors wanasema huko mkubwa nani dada mkubwa kukushinda na iko na watoto, unasema kwa ile si unaona kitu yenye uko na huwa si batu yetu leo ni nini? Leo yuko mtu yuko nakuya. D'ailleurs, bon, si tunapenda kuishi juu ya nionyeshe batu, nifanye hivi na hivi. Mimi niko mtu mwenye mimi natafuta fasi yenyewe mimi nakuta kuko amani kwangu, mimi kama niko bien vraiment mimi naikala. Mnaweza ona yeye anaweza kuwa sawa anakuwaka kasuku peut-être kwa réseaux sociaux mais kwa privé ça mimi nakuwaka na mimi namkuta kia iko bibi wa maisha yangu na yuko kimya na enjo mimi napenda. Problème ile ya bukubwa. Premièrement, mie siko naishi tena Ukongo. Nibane kwanza niseme kwanza bia leo. Siko naishi Ukongo, Mungu shani bariki niko naishi France, niko na passeport rouge. Donc résidence yangu ni France. Alors, nono pe aussi anaishi Bulaya iko Australie. Hatuwezi kuya kumugini ya batu na tukatale kuiga benye batu biko wanaishi mwa parce que banatuambiaka ukiingia kumugini ya batu kama unakuta biko unacheza na mgulu mwa ifo na ucheze na mgulu mwa. Kama mimi natapa na ba exemple, kwa ba exemple za mingi zemine za pana, exemple président Macron wa France, mkiangalia mimi na nono donc match haiko. Aliona njoo na tate yake. Mais mimi na nono, kama tuko na écart kama ba 4 ans, kama ba 5 ans, mimi ni déranger parce que mimi aussi mnaniona niko mwili kidogo, niko njoo mwili kidogo peut-être niko mtu mkubwa na watu wajua. Okay. Alors, mimi nampenda gisi iko, mimi natafuta fasi kwenye amani iko, mimi natafuta kichwa ya mwanamke mwenye iko na raisonner,
na yeye peut-être alikuwa na besoin ya bwana, mimi niko na ba deception zenye ndipataka kule passé yangu na yeye na yake, mais ça tunakutana tunaona kitu tunapatana. Vraiment mimi ni déranger hein, parce que mimi sifanyake kitu juu dunia initape wale fanye non, mimi nafanya kitu juu roho yangu iko na amani, c'est tout. OK. Question qui Tony Love, je te salue mon frère, je te salue à Tony Yaya de Yaya. Ah, question Tony. Tu connais une question. Oui, bien Tony. Non, on a bien Yeye anazo koma na mais zela na obete lo ya Tony na biso. Tony, photo sur la inbox. Ah oui. Vous avez bien. Ah, soyez les bienvenus. Alors, question qui Dadati iko na batoto wenye dunia nzima najua ki Dadati ni mama wa watoto na anakamata soin ya watoto yake très bien. Kesho utakuya uanze bagua wale watoto ama kesho kusikia binafika kwa réseaux sociaux kama par exemple mko na problème au mliachana bifike kwa réseaux sociaux parce que hapa tuko déjà kwa Swahili, c'est notre sœur, il faut nous protéger tout ça. Alors nilitauliza uko tayari kuchunga wale watoto kuwakamata saa wako kuwapenda gisi baba anaweza penda watoto yake? Parce que wako na watoto tu mbili, dada on est qu'on a 12 enfants. Dada yangu kitu ya kwanza mimi nitapenda mjibie parce que mie reference yote inakuwa kama maisha yangu mimi moya. Mimi napana exemple ya mimi moya parce que na mimi tunajua kama nishapita sana. Nzetea Muselu wakati mimi nampenda. Mais pourquoi nous nasemea tout dans non na basemea Nzetea Muselu? Nzetea Muselu ko déjà presque na 50 ans. Nzetea Muselu mkubwa kwa dano non. Ben oui. 50 ans c'est beaucoup mon ami. Ben oui. Nzetea Muselu ni jua naingia mba sport, ba salle de sport, bia vile. Donc ukiangalia document yake parce que bona ba kino bana shushaka miaka nini bia vile na aisha ingia mo ile monde. Ku document yake déjà mimi niko na document yake hapa anafanya kuna 44 ans. Ile 44 ans. Njo yenye alienda bwaka na ngunda, gisi tunakia kusema ukimbizi bulaya kwa bona batu. Alors, iko na 6 ans yenye alitoshaka yule nafitika, ana yemi strong, ana Mswahili iko na 50 ans d'âge. Donc, unataka kuambia ke alivichaka 6 ans, akaleta tena. Ni bitu yenye batu yote banafanya bulaya, mimi naweza kutosha meme video yake yenyewe mwe iko nasema tunashusha miaka juu wake ngunda juu bitu moya vile. Kama kuko mtu moya mwenye aliongeza miaka na mbele ya Mungu ni mie Anzi. Parce que niko kwa Swahili hakuna kitu mimi naweza fichika. Mbatoto yangu kuko mtoto moya wa ndugu yangu mwenye alikufaka mie ndio nishamuadopter na kwa sababu ni mtoto yangu. Alors iko deja na 11 ans. Juu ni bebe miaka yenye mimi nditia ku document yenye ana na publiaka. J'étais obligé nipandishe miaka juu ni déclarer le mtoto kini mtoto wangu. Mais le reste benye banabakia banashushaka miaka. Hapa Bulaya hakuna mtu mwenye anasemaka miaka yake normal. Bon, pour le moment siko Bulaya mais wewe unajua kwenye niko parce que wewe ni mtu wangu wa karibu, no? Wewe unajua. Ndio mimi najua wangu, najua. Voilà. Alors, mie danono misa mimi ndapenda Nzetea Muselu alikuwa na alifiwaka deja mtoto wa 31 ans depuis 2022. Mtoto wake alikuwa na 31 ans depuis 2022. Oui, basi. Ah bon? Oui. Alors, sami nakuya kwa maisha ya ule dada. Oui, sami nakuya kwa maisha ya ule dada. Mie ndikuwa nafanya kama neige naanguka Bulaya. Niko obligé asubuhi 5h mimi nalamuka naenda kusimetiere naenda sukula ile kaburi mimi natengeneza. Donc nilipenda ule dada nikapenda tina na simetiere ya mtoto wake. Même bon nikisema ndiko mtoto wake alikuwa kwa profil yangu batasema mon frère. Ah oui, donc mimi nikipenda mwanamke mimi nampendaka na biake biote na njoo mwana mimi nampendaka ana nikapenda mimi na mufu mwenye alikufaka. Alors kama ndiko na niveau ya kupenda mufu, pourquoi sasa nishipende watoto ya dano? No, ni babague juu ya nini? Si tuko Waswahili banasemaka mkatala wingi mchawi. Donc vile mimi nampenda vraiment, leo Mungu anaweza décider parce que shibote tuko bakukufa dunia hii haiko yetu. Leo Mungu anaweza décider na beba dano no mbele yangu exemple. Mais mimi nitakuwa obligé nichunge watoto yake parce que ni watoto yangu. Mimi naweza kupatia mfano moya. Mama Olive Lembe ni Mswahili. Mama Olive Lembe yenjo alizika ule mzungu Papa Adams.
Papa Adam si akwaki baba yake mzazi, ni bwana wa mama yake. Mais maman Olive ndio alimuonore ule baba na kacha familia yake na Maman, dans nos noms mutakaliser la famille, dans nos noms mutakaliser la famille, dans nos noms dans nos noms mutakaliser. Amuona ma vidéo ya dans nos noms mutakaliser. Ule tutu bar de recherche andika dans nos noms mutakaliser. Dans nos noms mutakaliser la famille dans nos noms mutakaliser. Non, eloko nini o ande bisaki o e convaincaki yo ko bugu. Ya za ndenge ba abasi ni satu ba bimia. Ozo banga teke lobe ko ba nono abasi. Ngata soki na ekomi problème eza na ngote parce que oyebi vie eza ya nzambe na koki koloba am nzoka naza na ngate. Na koki koloba o lelo naza mwasi lobi tokipana toboyani soki na ngona nzela mais eloko moko te na koloba e convaincaki nga nazala nandi to solola ki kaka lokola bato mikolo anje ko drague yo adraga ko na Kiswahili to adraga ngai aza mobali kameme aza mobali adraga kisi badraga kaka après convaincaki nga apesi ngai ba raison na epona ni na zawa azotomboka ngape na simaki yango c'est comme ça. Bon, non, lokola tokende partant ba réponse au PC olobi ke yona andi eza buzzte. C'était l'une des raisons où on a qu'il faut na osimba politiquement mukie na osimba moi qui chinois moi mukie mais na ko vanda na dossier ya andi parce que ezozonga mingi. Bato bazo tuna nga ba question wana trop relation nona est-ce que batu si ba moni binoko bato bo tuna bo moni dano no kuna bo sola kana andi kuna qu'est-ce qui se passe au fait dano non première question nga ya relation ya yona andi oza na projet nini projet la bino eza nini yona andi bo balana bo ke liboso bo bakisa quelque bana projet ya relation parce que on des abus on a dit la maloba na yo moko ke eza buzzte mais c'est quoi le projet ya lo na anti ngana lingaka via bu femme liberté en vrai na lingaka via bu femme liberté parce que na vandi ki femme libre belé na monaka avantage na ngote na monaka eza kaka ba mibali ko sakana nayo projet na biso soki nzambe asungi mokolo moko alliance ekota awa dano olobi ke yo oza mwasi ya libala okokana na yo kozala femme liberté nde nzambe asala mobali fo azala na mwasi fo azala na mobali kozala femme libre tala baona miso nde bakomi kofingaka babele famille bato likolo ozala femme libre mabe eza ya na dossier ya femme libre. Aux raison côté une femme doit être bien encadrée pour qu'elle vienne et qu'elle malam bon so ki bobala ni bo vanda yo vanda en Australie au sombanda c'est là ce qu'on a expliqué une vraie version à Danono ko sabinote Danono bino bolobike Danono azui alandaki mbongo Danono alandaki mbongo te Danono a yebi force na été Danono a yebi niveau na été Danono azana 1,2 million abonnés bauti ko banir compte na ye awa ngana bino to monaki place na ye ayi bien gote ayi bi valeur na été pour ceux qui ayi ba valeur na ye Danono na moni muto finga été parce que boki rando matériel Danono ko bimiselo ndako Danono ko bimiselo ba voiture Danono ko bimiselo biloko to ceux qui boki na taille Danono za na taille ceux qui boki na kolata nono alataka ceux qui boki na bana nono za na bana 12 ceux qui boki nationalité za na nationalité ya kuna na mboka na bango a voyage kangana sina mona nono na Lumbashi na chantier na ye Alex Abino te ba vanité na ye Danono za na ndako chantier na ye ceux qui boki je crois za ba continuer ba uti ko bania Danono na Lumbashi na chantier na ye 7 chambres talanda kwa munene Danono mo kwa wana azu vol de Australie ti Lumbashi aki contrôler misala na ye mais nono za madame nono la daki mbongo te pananga d'accord et depuis ngana nono to lingana ceux qui ngana tindela déjà nono mbongo tant monsieur zaka défaut mais nono to zaka ngana nono to zana téléphone bo fongola makutu boyoka ngana danono to zana téléphone ba dengi na deuxième téléphone alors danono olobi nini ok to tindela $15,000 yango wana to pesa nani muto récupérer mbongo nono na kisha César
bande kuna ina Kishasa et nono abimisi kombo nanga apesi mutwana alors bien botinde la pe mobile nanga parti na ye ngano na tozaki na live na bino dans notre nanga 2000 euros na salaki na bino na live ce qui peut se rappeler na live wana jour wana boko komelanga na se à côté na Wester akena 2 passeports akena soki na 3 passeport na yemoko passeport ya mwana na yemoko passeport ya deuxième mwana na ye akiko retirer mbongo wa 2000 retirer 2000 azaki na 6000 euros na miso na bino so compter yango alubi yo vandi kimia boye nini boye crise zela na tindele mbongo nono tindele na 2000 euros na miso na bino pe na lakisa ki bino on a zola kisabino ke nono alandaki mbongo epana ngate parce que nono azana mbongo ngana na mbongo na hotel mana nono te même kimbodi la wana na vie réelle so itolobi to tia nono na kimbodi la mwana musala nono au musala o kimbodi la lobaka ke ya sala na poto je crois ina jaka na ba 1600 1800 donc nono aza capable chaque fin de mois azofuta kimbodi la mbongo nono so kitolingana kingana nono ezala ka foya d'accord et puis mobali nyoso mobali za beauté mobile za teki omoni mobile na réseaux sociaux lolié comme si ejo na yo non luka mobile ya ko poster yo luka mobile o lobby yo nde faut yeba ki mobile na ye batute ba mona ko mobile ya toraka aza tolo munene mobile aza choko mobile aza mulai mobile aza mukuse non devant maréchal te tant yo bimi lelo o lelo so ki zemi wana e baby nanga ya ndita ngona ko ya na ko loba ke te aza zoba. Pourquoi ça la qui guerre il y a zana zemi qui kubunda na holobango na holoba pona nini pona na sepeli na ngate na guerre oyo siko dano no yoko pedisate il faut yonde obima mutu aliboso yeko déclarer guerre qui osa déjà na bana 12 kanina na mwana moko dano no siko mabeni nyonga na salaki oyo komi yo bimio relation na biso et simba kindete boyina boy et simite parce que na pesio ba conseil be o mi bali mususu ba pesa kayote parce que mi bali mususu ba okio na vie na yo pona nini kabelanga sombelanga nono lukelanga visa boyina boyinga na senga moi si visa te preuve nenga moko na somba ki billet na ngana ki visa na ngana se retrouver na poto et si lelo na yaka futi soki na lingi na ye soki na lingi na zongi donc na ça lelo kona non d'accord et puis dans on a retiré la sengo pardon parce que ngana sali o mabete awa tangu dossier zozonga kuna saratola alobia zozonga sa dossier atia ki vidéo kuna azozonga sa dossier est-ce que oza sûr que dans nos place rozala stable est-ce que oza sûr même biso ba proche na yo to rozala stable et osenga sumboka fongola live abanda koya bakoseli makambo boyina boye ngana fongola live boyina boye batu baya kona kakaot. Donc bino si je comprends souci la bino zala kaka bon mona batumi balé bazo soa na bazo bomana dans nos zala déjà mis placé pour zo solana sara o solana karen obengi mboka obengi bafana te tozota la ba intérêt na biso zeni wana biso tozana posa nango bana tout bana il faut ba butama tout penza il faut to simba bana tout to ko filmer penza de karina zo bota tout penza nzambe mama chacha pe kuna beaucoup de prières moi na ngefo bota donc bozo soutenir ye na bana na ba façon nyoso po abota mais bino bozaka la barone yaka azama lobamba betango akoya ko chrétien la tola petango akoya ye pesa ji perando ko chrétien donc denzo ko bazo bomana bino bozaka wana bravo o pe la tola o pe la baronne après la tola mwana na yali boso tanga na États-Unis lobi kuna azwa koko mwana na yami balé Brian bomona kaenda business class yake na avion siko bolingi te muninga pe asimba tabana mais besoin ka ko pousser ya bunda après besoin de sanga andi la sa position Simon position na ngamboka revenu siko to salndeni muto azwa simenga na mabena ngana alobi o penza mwana nanga position na ngamboka siko to salndeni ngana pousser muto na ba bêtise te mais ceux qui n'avaient ça qui dans non tikala wana finga opeda nono interdemand finga bonga boloba andi mobali malamu penza pona nini ngana zo pousser na buzoba yepe na buzoba to sali buzoba so que comme na moment da nono abima nga moko na obenga da nono na téléphone est-ce que bino boyebi ba guerre mususu na Chine nga mutu na benga da nono nga te da nono ko bima so qui to monique guerre makasi na non da nono il faut bima mais nga tellement que nga na bande ko boya nga guerre na lobiki abunda te aswana te po azana zemi na ngana ko soutenir yete na oswana baza ba ser fo ba fanda ba yokana nga
na bimi mutu mabe na moni na ba miniature na moni baswahili bazobenga nga osalda no boy na boy tangu ya katsanga live bobenga ye mosi mabete andi azaka mobile mabe po akitisi afinga te alors nga na pastaki déjà message hein la famille autant dans le matin live nanga bakali azalaki na live dans le mataki azalaki live ya bakali place alobike toza ba chinois to balukaka oui nga na kuki obaluka nanga mais soki na moni intérêt ya ndeko nanga ke il faut asimba bana wana na ta ko balukate na oloba tete boma moto internet ezaka kao soki oboti 9 mois pe umela kapete okukuta internet et puis okomi déjà moi si alibala ozana mobile no ozana belle famille na yo batale la kayo c'est tout bayebi keza game na bino mais pour le moment ceux qui bana wana mabe pa na famille wana babalukelo ki obomi nini bana na bango siko mabe onga na sali ezani simo zo ya kopesa nga ba défi